laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Allahu wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'ni wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, ikhwatal iman, haray jiyaɓe Allah kono non kay tabiti e hadith nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki dendanangal gonɗinɗo ñamminɗo gonɗinɗo nafakka e fewɗo ka tawata heege hino woodi. Allah tabaraka ta'ala ñamminoyaymo sabi ɗum ɗon dimɗe aljanna ɗen. Kala yarnuɗo gonɗinɗo fewɗo ka ɗon ka woodi, Allah tabaraka ta'ala yarnaymo immondema e ɗan jaran udda ɗan tata ko uddira kon ko urateɗi. Allah tabaraka ta'ala sifori noon rahiqun mahtub khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasi mutanafisun. Musidɓe julɓe harayno handano hanani julɗo nde o siftorta jikkuji tedduɗi ɗin e aadaji yettiniɗi ɗin. Haray musidɓe julɓe sen wattanila ala kan gesa baraji woodi ka heɓoto hewti ka leydi men ɗo. Sa wattanila e dow ɗi tarawoji a yi'i yoga hino jooɗi no ayni fii ka ɗaɓɓa ko faggito, tawa buyno rewa ɗon feƴƴa hara si okkoray ko siko toriɗo ma torotoɗo. Yoga woɓɓe ɗum ko sonnaɓe, hara ɓe wallini e tabum ko yona ɓen semmil. Woɓɓe wurin ko duhiɓe rondiɓe no jinda, hara mara e hay hunde sa ndaari ko woni e yeyde kon no gasa son yewti ndara tawa moodi ko ɓe ronditi kon ko ɓaytun arsike Allah on kan o heɓa no tawa e kaawe se Allah tabaraka taala ko andirte kon fiiɗi arsikeji. Nden toɓɓe kay yewten fi mayre si feƴƴe. Sa wattani laɗo ko wiyete arsike kon no hawni, si a jogi ke ɗo arsike goɗɗo hiɗa ansumaniyama yeeso to kama hara ko koya wonɗa. Ayi way kan nder quartier yoɓa taxi moto ara ha ka taraw acca ɗon sodugol, yoɓa ɗon no gasa yoɓa 10 000 francs yaha ha Madina a sodata kay ganinga hara ko yeyete konno ɗon. Konko arɗa sodugo hara hino ka wonnoɗa ton kono ɓayɗa jogi arsike goɗɗo yaha ha e loñokum tawoya ɗon goɗɗo jonnamo arsike makko ko Allah e yurmede mum wa'ini. Si tawi no hara ko jama on kalkilayno wonɗo wo wonɗo million jiyeyoɓe, a tawayno ɓeeɗo wi'eteno ɓeeɗo bete awa 20% maɓɓe on marcinta fes. Kono si ɗum waɗino ɗo har no ande a yi'ata ɗo yeeyowo hay goto sina hara wooday seeɗa ko o heɓi e nder ko o yeyata ko. Ɗum ɗo ko arsiki Allah on wa'ini. Ko Allah waɗi si jarribori woɓɓe woni alhaali mum kempiɗi fanɗi moƴƴa ko fi ha ndarugol alhaali mum tekki ɓen. Joni noon ka leydi men ɗo yiltoɗe, sa yi'i ɗum ɗon holli awa ngesa moolanamba mba heɓirteɓe baraji no ɗon tentini si tawi Allah no yanñani on tigi. Joni noon haray no tawa e ɗum wattangol yiya ɓe wonɓe gollude men ɓe tata torotako ɓe men ko miskinɓe. Ko ɗum waɗi goɗɗo no yewti yewtere yurmunde o inni wo rahimallahu abi kana ida kharaja min almasjid nadara ila afqari alba'a summa yashtari minhum bida'atahum bi aghla thaman. qultu ya abati limadha tashtari hadha wa la hajata laka ilayhi qala hadha huwa as-sadaqatu al-maknunatu yani fi al-karama aw kama qala. O inni pay goɗɗo go inni Allah yurma ben an tawi ben makko ko neɗɗo moƴƴo anduɗo diina wutorayɗa ka haani ɗon. Wo haysi ben an yalti ka juulirde o ndaarayno yeeyoɓe ɓen kala yeeyowo mo o tañƴini no ɓuri wonde baaso no yeeya piyon kon ala fiira o soodanamo konko oya yeeyata kala ko oya wi'i o accidamo e kewɗi ɗin o yaha. Hawi baba fi honɗa sooda ɗum amara haaje mum sifa no nana hal en amara haaje mum ma sifa ɗum
o inni heen ko ɗum woni sadaka maraɗo e nder teddungal wona sadaka tun ya ƴettu mbuɗu ma jonna torotoɗo ɗum na ɗum tun woni sadaka balde sooduɗa e juuɗe mo tañƴinɗa no tampi okkuɗa mo cewɗiɗi ma hara bette a termali mo ha ƴiƴan yalta ɗum ɗo ko buy par ce que no woodi alquran no yewti fiiɓe alladina la yasaluna nnasa ilhafa ɓe torotako sabu ko ɓe nefiniɓe ɓe wakkili sago maɓɓe ko lakkere maɓɓe nden ko nden ɓe wurata jonno si ɗum wayirini holli haray ɓeeɗo ko yimɓe haanuɓe wallitade tawti ɗon kay ka quartier ji ɗum ko teddungal sonnaɓe ɓen ma wonaɓe ka quartier ji ɓe no gasa yalto o bimbi ara kikiɗe anda ko homɓe ñaami ko homɓe woni ñaamali honno famille kaari alaji kaari ma monsieur kaari wayi kono an sonnaji wonɗo toon o hiɗa andi no won woɓɓe ɗo o konakiri ɗo tawa fini wo e 10 heures ma immato e 10 heures ɓay koy koye fof kala yaara feere ɗaɓɓa ko ittira kooƴe ɓe saggina ɗon ha e 16 heures si ɓe ñaami ɗo lanni ko janngo kadi o gasa hara onon on ittay kooƴe on soƴƴa ɗum mannoto no gasa sonko waɗa jemma wi'a ɓe no sonki ɓe ngal kawtal moƴƴa si tawi no wiyala hatta sonka sifa ɗin ɗon fof no toon donc si woniri ni haray no haani anden mba ngesa ɗo ka ɗumanne hino annda noon bila chak ɓe yimɓe gollooɓe wakkiliɓe lakkere mum heɓira gongel kara han ɓe no haani wallude sabu alquran no joopi fi ɓeegoy par ce que falaqtahma al aqaba wa ma adraka ma al aqaba fakku raqaba o wi koyete aqaba ko fakku raqaba adi o yini aw it'amun fi yawmin zi masghaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba ma miskino jooma nduggu hino anda jooɗotoɗo watta hay fus ɓese ndugguɗan gay on e wiyalɗo miskino jooɗotoɗo mo watta hay hunde no habbi kañum no yi'i lagine no jasani ɗum gollataɗo wo golli yottuma yahi sifa sukaɓe goo no wonde ni wona ɗon ha watta toragol na sifa ɗum na sifa woɓɓe goo kay hara ko jooɗagol tun kañum essaya waɗgol hay pus jooɗagol e mangohi waɗa ko ɗuma na ɗum ɗon miskino jooma nduggu mana ko miskino wonɗo e etade mo heɓira o ɓay mo gollata nduggu nangay ɗum nduggu nangatamo idan haray ɗiɗo piiji fof no ton joni noon ɗo ko toɓɓere goo toɓɓere ƴeɓere nden ko honde koko ɓuri mawnude kon par ce que ɗum ɗon ko ɓernde nden tun huwata ɗum e wino naane rewirgol Allah ɓanndu ndun no newi ɓuri ɓernde nden seede mum ndaare okkoroɓen ka men ɗo no ɗuuɗi ɓuri rerɗinoɓe yo okkoroɓe par ce que okku gongol ɗum ko ɓanndu num watta wirgol alaji kaari ɗon anndi kaari en ɗa ɓen ɗon alhaali maɓɓe on no hawnide alaji kaari kañum annda si yalti yahii ka saare arti annda on bo tampide siko fof no hetti annon ɗa anndi alaji kaari wallite kaari ɓen ɗo ko tampuɓe Allah tabaraka taala no manti en ñiñi ɓe watta ɗum ɓen woni wala yahuddu ala ta'amil miskin fa laysa lahu alyawma hahuna hamim wi'anoɗo khuduhu fa ghulluhu on tawi ngu jikkuɗo o marangu few himo andi marɓe ɓe himo andi tampuɓe ɓe o wonata sabu yo marɓe ɓen wallu tampuɓe ko yo jooɗo o bonna hakkude ɗo min sila marno ndaari tampuɓe yimɓe men ɓe wallata holto menen e meɗen wondi e patron ɗon hino miskino kon an hi a wowlani ɓeeɗa no tampi a acci ko dagi kon memuɗa ko harmi kon bal neɗɗo fof neɗɗo ko o holla o cuɗana kon o watta hayna konngol gotol alaji en he no ɗo tampuɓe si en heɓi ɗo aɗa walle ɓe na ɗum ɗon tun alhaji en si ɓeɗo ɗey ko tampuɓe ni wakkiliɓe kadi nefiniɓe ɓe tampiri ni e ni torike o son wallitike ɓe o heɓay moƴƴere jaddude aha ayi si alhaji en no gasa waɗataɓe si faɗiɗo jikkuji satinoke hakkude men no gasa tampuɓe ɗuytotono idan ɗum ɗo fof ko alqur'ana accal ɗum haray siftorgol jikku moƴƴu ngol ɗum ko dokkal ɓurgal mawnude kadi hiɗa okkugol jama on ko marɗa kon ɗum yonata na mbawdi maandi na ko marɗa kon ɗum yonata yimɓe ɓe
jonno okkugol ko mari kon newata ko fi fow kono okkugol no wayi non newanto fow okku no wawdano ko woni jikku moddum okku yimbe mosangol okku yimbe yottingol e mabbe rimeji di andanda hore ma ko weltinay okku yimbe yaafagolde sibe fawniti e ma okku yimbe ben hoy finangol be sidon yeeyondirde e kala huwondira kono kalkili kamen do hay dubul da goddo ay mo wadani mo yibito ndara kala mo kastuda hubbay jonnon sattende no wodi moƴƴa kono ɓuri tañƴinaade ko ngossengo ɗo ɓuri sattirde ay si tawi a yalti tawi ɓernde ma alaa ko wallitoma ɓernde ma nden welto wallahi haray ɗum ko sattende jande ko wannoon ɓernde si jogaama alhaali fof jogo jooni noon haray okkugol yimɓe no wayi noon no ɓuri moƴƴude okkugol ɓe ko marɗa ko ɗum ɗo kay yimɓe ɓurɓe moƴƴude ɓe mantira ndaaren o e aya naane nde Allah tabaraka taala yewti ɓeeɗo inni wallahu yuhibbul muhsinin ko adori e maɓɓe kon ko yunfiquna fi sarra ko okkayɓe fewndo tawi no hoyi okkugol fewndo hoyi ɗum no annda no satti kono noon wa darra ko ɗo ɓuri sattude okkugol tawi ko yer pet marɗa ɗum pellel ko ɗon ɓuri sattude Allah ɓe jog elle waɗayta darruj ko ɓuri newade kon adora ɗum o hikkata ko ɓuri sattude ko o inni wal kaadhimin al ghayz ɓe annda hoore ma ɓe moɗay tikkere okkugol yer pet mo marɗa e sattude ko goɗɗo waɗe ko mettay ma hattirde e mettugol ma ndaara Allah tabaraka taala ittaka ɓernde ma few anda bani adama hakkunde mo on ko giggol woni toon ko woni sabu ha o boni e ma ko sheytan sinano sheytan o waɗatano ma par ce que hakkunde mon ko on siɗɗe sheytani gaño mon on waɗinimo ko mettay ma kon a yaafike mo fes moɗugol nden tikkere itta few hara alaka ɓernde ma ɗum no ɓuri sattude okkorgol fewde ko marɗa pet moɗugol tikkere kadi haaɗa ɗon ɗum e sattude ko yaafagol ngol haa laaɓa pos ko ɗum ɗo ɓuri sattude yiltoɗon moƴƴo e on tigi idan hiɗon en ala e meeɗe mo wata ittude sadaka bal e nder ndeɗo yewtere e alqur'ana sen waɗi ɗum istiqra en darti en taway ɓurɗo wonde e men baaso ko on ɓuri wawde ittude sadaka ɓurɗo wonde keye hombo yaafagol jama o weeta ñande weetuɗa miijitoɗa ko kaari ko hombo e hombo ma ko metti ka ɓernde ma antun e hoore ma desida a yaafike ɓe fes tawti ɗon ɗa yelaniɓe ko moƴƴi ɗum ɗon ala mo wawata ɗum si ɗum ɗo wayi ni anniyano yimɓen fof ko moƴƴi oɗo sadaka ala mo mara ɗum ɗo ko okkora yimɓe ɓe lutti non yalli wawɗo wadde ɗum ko hombo ɗum ɗo ɓuri mettude wadde e di okkugol ko mari kon seede mum sheytane innete an fanku amara ko okkora mo mara ala wata rewde Allah woɓɓe anan no wola ɗum e hoore ko mo mara ɓuri wawde rewde Allah par ce que ko on foygiti nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe suuɓino ɓe wonu risque maɓɓe on hara ko kafaf yajuu yawman fayata'ab fayakad summa yajid fayakul aw fayastafid fayahmadullah ko ɗum ɗo ɓe suuɓino ko weetu ñande goo ɓe weele ɓe andita Allah ɓe toro Allah tabaraka taala wallitoɓe ɓe heɓa ɓe yetta Allah ko ɗum ɗo yimɓe moƴƴuɓe kañum yelino na heɓugol paaka sakkinaɗa basal sakkinalngal seeroɗa ɗuman no tumbo hakkunde ɗo heɓa ka hakkilkin sakko ɗo e ɗo attaka hen fof ko waɗi noon aduna e lahara ko hirnange e funnange no woɗɗirɗa to woɓadorɗa to ɗum ɗo noon holla marɓe ɓen ko ɓen woɓɓi Allah miskinɓe ɓen ko ɓen ɓadi Allah komo ɓernde mum ɓadi aduna wowimi par ce que no woodi marɓe bus kono konko ɓe mari ittandema e maral maɓɓe ka jogal maral maɓɓe ka faamu maral maɓɓe e ka ƴoyre e piiji ɗin fof kamɓe ko fiilahar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar
kala ko be woni e wadde do ko fiino lahara ken irana be dum kala ko hebuda do e lala annabi sulaiman hebuno do Dhul Qarnayn hebuno do kalamu sahababe go hebi jawle do wano Abdurrahman ibn Auf hebi jawle ha tay so banni nafaka o anditi mo mari jawdi o fesay ha o terto nyamete o inna wa joni hara alla mi yaccina nan joddi andillah idan ko bernde nden wonden e wol yewtude en o wasi en ko nde buri mettude rewinde Allah e dindo o bandu haray si en yiltike ka khutba meden be wi en haray do rerdingol yo jama on okkor welabe be nafo ko dum do woni maande wongol neddo dokko ko woni guddo naamo jonnatangel mungel tun ko mo tawata sikay kanko o mara sago makko luttu be ngara mara o humpaka yo kaari hebu o mara hadir lawol kisal hay si tay mo andi sabuhum kun tata kun do yanyane goddo o humpaka parce wudube buno yimbe buno sikude ko ni ko okkugol dum do ko jonnete e jungo tun ko woni dokka piiji boy kala ko Allah burnuma e mum wadanda jama'o hare wadi dokkal tentini non fere moƴƴere ka dabbere ma ka anduda rewda ha hebuda ayeta goldon goddo faala do rewde do fiyo hebu ngal dokkal don no mawni buri ko ettata jawle bu jonna kono non duudi suuday be do duudi yimbe wonde be sidu wudin kaka juulirde maka jam'iyaaji mako huwondire diina yewtete piiji dim fop mo kala yewtay e piiji kafaadi di kono kanyo irta fiyo kanyu yo bantodon kunto kundon ko sekere hun ko binde mun tun ku wolete ko kanyu tuida goto anda kada rewi ha hebi goddum e nafa si goddo landi kemo e hunde ka tawsino hari dey no hebotono kono si kutul lawo ngo joni wala fi hebota ko joni buyno wa ini kala ko wa'i heyi ha hebi siko sago mo goddo nayo hammudo goddo nayo andir don no rewe sakko ma o heba dum do ko go e faadinangol hore mum ko o tigol guddo ida musibe julbe ka sakkitagol fi ko wi'ete ko dokkal nala sallallahu alaihi wasallam maki rente yite ngen yo rentore yite ngen haysi tawi ko yon ƴettu tamarore wajjere nde mardon sekon nde e hakkunde wado sadaka kuma o do wasiyanoji goni ittaqun nar fa inna bayna nuril wa'di wa nuranil wa'id yajibu an nad'u Allah raghaban wa rahaban hakkunde annora fodore Allah tabaraka taala e ngulendi kambe makko den ko do bani adama duwa darade gondindo ko do duwa darade o toro Allah e hoore kulol e tanjinare kala ko o wadi ko tiidi wo hara o manale dum o sikka kanko Allah be woni mbadi fi o wadi sadaka hunde kaari fi o janni kaari be fi o wadi hunde kaari ko be woni wallita dum wata sikku dey a hewti ka do a hewtede bay fusdu nafata Allah ko so yurmama joni non o wona kay tanjini do moƴƴudo gikke Allah tabaraka taala bay pelletto no nela sallallahu alaihi wasallam makiri non nende be ino sonnajo go hakkol makko e biddo makko nela do maki o yi o sonnajo do hara o buggoto biddo mun kayite sahaba maki o way nela do maki ko Allah burata yurmede jiyaado mun e di o idan neddo du'a mo'ide gikke Allah wonde ma Allah tabaraka taala yurminaymo lettatamo o wakkilo e dum don haray musibbe julbe en wi'a yo Allah tabaraka taala hawri ndingen e sawaba e ko yowiti e fi wawgol rewingol Allah berde men den
ado teremende ibadallah اتقوا الله تعالى واعبدوه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للمتقين. وقد ضرب نبينا محمد أروع مثل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم صائما فقال أبو بكر أنا، فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا فقال أبو بكر أنا، فقال من تبع منكم جنازة فقال أبو بكر أنا، فقال من عاد منكم مريضا فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. نعم haray jiyaɓe Allah ɗen duwa hulde Allah tabaraka ta'ala maccin ina nomo adondira faade e yaafuye Allah on adondira faade aljanna makko mo tawata yangi mum no fota yanji kammu e leydi ɗum maranaka hay e gooto sina homɓe hulɓe Allah ɓe renti andi ka aduna ɗo ko galle golle la hara ko galle juddi nela sallallahu alaihi wasallam ka pigol misal fi adondirgol ka moƴƴere ɓe yewti ɓe tawi ɓe lando e sahaba radiyallahu anhum nam ɓe maaki ko hombo e mon weeti hino hoori hombo woni hooruɗo fewno ɗo tawi ɓurɗo mofte en ɗon fow ɓaawo annabi majje on donc Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu mo tawata gondinal mungal ka ɓernde ɓuri gondinal moftede fof gondinal ngal ka ɓernde si tabiti force ngal gollinay terede o wi min nelaɗo yalli o wiri ɗum fiyo ando komo hoori ono woɗɗi ɗum kono yama jo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam du'anto horuɗo ko hombo nyammini miskino hande o wi'i min ko hombo jokki fure hande ɗowti fure o wi'i min ɗum ɗo kay hino jeeya en andi ko ɗaɓɓir ɗum baraji ni ɗum ɗo mo faami ɗum ɗo aray ɗo tawa yimɓe hino feƴƴidude e fure siɗa mari ka gara otowal maga yaha garangal ɗa jokka o fure a anda hay hombo faati kono ɓayɗa andi baraji no e mum ɗaɓɓita ɗum wawa aboubacry ha hande jaɓali o heɓude ko wi'ete kon heɓɓitande no o heɓira baraji o acca ɗum fuuto ko ɗum aboubacry ɓurduno fuu o heɓata occasion bi ma'ana ka baraji heɓoto o yaha hara o waɗali aboubacry jaɓanali hoore mum ɗum o newnanali hoore makko ɗum e gurdam makko ɗa bal wurin o ha hande o nennaki ko goɗɗo etti yayi wotawe aboubacry adike ma ko woni aboubacry sayna aboubacry o wi ko min nela sallallahu alaihi wasallam maaki ko hombo ndaro e nawnuɗo sayna aboubacry wi ko min ɗiɗo jikkuji fof nde wonno dewe ɗen to pelɗi ko ɗum waɗi ɗi jikkuji ɗo ɗi manque kan non juulugol ngol e hoorugol ngol e ittugol jakka so ɗin piiji ko ɗi gollata e neɗɗo ko ha o wawa ɗi apparantiyagal e mungal ko ha wawa